6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, Vika, našalatuj mu to poriadne, poriadne. 8, Do polovice pred lakťa mu kontaktuj ruku. 9, Tvrdý úder, tvrdý, to je ono, to je ono. 10, 5, 6, 7, 3, Tvrdý úder, posadený. 4, 5, Môžeš sa mu tam aj trošku